Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama barungan kucing. Ada 3 nih guys. Barungannya mangkep-mangkep kok. Barungannya mangan apa kok? Mangan tikus. Oh, mangan tikus. Asem makannya tikus. Ora modal. Ini barungan apa Mas Miko? Barungan kucingan. Wah, barungan kucingan. Terus Mas Reksa jadi? Wah, jadi buntut kucing. Terus ini juga ada guys, barungan kucingan. Dipakai Mas Elvan, terus Mas Abdul. Mas Abdul jadi? Buntut macane. Gak apa. Terus ini juga ada guys. Wah, ini legend. Dipakai Mas? Wah, Mas Iqbal. Mas Iqbal kuat. Kuat. Terus iki Mas Rama jadi buntut kucingan. Terus ada Mas Hanif. Mas Hanif jadi barungan. Wah, jenggotan. Terus Mas Silo. Mas Silo jadi telon merah. Dan ada Dek Jihun. Dek Jihun jadi jadi pawang hujan ya. Terus ada Mas Farizi. Mas Farizi jadi barungan. Wah, barungan singa putih. Terus ada Dek Arhan. Halo Arhan. Arhan jadi yo pecot kehan. Ya pecot ke yo. Maju toh. Lho. Waduh. Nenek sekali lagi. Waduh. Joget. Sikile. Wah, yo. Yo, Dek Jihun. Pecot. Waduh, buanter. Waduh, yo, joget. Wasik. Waduh, ya duduk. Ya saiki barungane kucingan ya dipakai bertiga. Sedep. Ya bareng-bareng sik Mas entani kancane. Ayo pawange.
ngumbahke. Orang pecut ke, Dek. Mubeng, 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 mubeng. Ya Mas, mubeng Mas. Yo wes yo duduk yo. Yo wes yo pawange. Yo Mas, silo. Mas Enip. Yo Mas Farizi. Yo Mas dipakai Mas Farizi. Begini Mas Enip. Singane kok diam. Mas Farizi. Yes, duduk ya duduk. Ayo Dejiun. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah. Dadah.